عليه وسلم وآله وأولاده وذريته من كثر سيد الألفات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء والعابدين والمصالح المخلصين المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا عبد القادر الجيلاني سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم للقبورنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق ومغاربها وغيرها خصوصا إلى آدم وأماتنا وجداتنا وجداتنا وقربينا ورقبينا والمستعدنا والمستعدنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى رئيس الأفراد في أسفات من النار ثم إلى رئيس مستقيم الفاتح من النار ثم إلى رئيس منار الفاتح من النار ثم إلى رئيس مرناد كما الفاتح من النار ثم إلى رئيس الرجل الفاتح من النار ثم إلى وعيد سمي فلان فاتك من النار ثم إلى رئيس سيدنا إبراهيم بن موسى فاتك من النار ثم إلى رئيس سيدنا علي بن موسى فاتك من النار ثم إلى رئيس أمير بن عمر فاتك من النار ثم إلى رئيس يقول بن فلان فاتك من النار ثم إلى رئيس يصبح بن jadi fatiku minanar summa ila wa asna bin yudin fatiku minanar summa ila wa idoan bin dosa fatiku minanar summa ila wa siti wadina binti fulan fatiku minanar summa ila wa tali bin fulan fatiku minanar summa ila wa usman bin agus fatiku minanar summa ila wa warudin bin taif fatiku minanar summa ila wa amir salikuddin bin asir raja fatiku minanar summa ila wa iyariyati bin harun fatiku minanar summa ila wa kaidir bin fatiku minanar summa ila wa nurmaini bin idsa fatiku minanar fatiku minanar fatiku minanar man yaqtamana fi sabilillahi wa di sayyidul al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
عبدا فأحصيناه فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينجزون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أنا لهم من القرون أنهم إلينا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلك منه النهار وإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا أمرنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا
قيل لهم أنفقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في السبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم بما أطاعهم اليوم ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق ولا يعقلون وما علمنا شعر وما بينه إن هو إلا ذكر مبين لينذر من كان حيا قوله على الكافرين أولم يرون أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومصارف أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم يدعون ولا يزك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب
مثل ونسي خلقه ولا يملك إذا كل الذي أنسى ولمرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يمده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكري فعنه لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La ilaha illallah. 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 Sayyidun Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdih. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa yubarik wa sallim ajmain. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa yubarik wa sallim ajmain. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum doa kita baca sebelum Al-Fatihah kita sambil. Marilah kita minta kepada Allah dan kepada Rasul. Amin. Mana Yasin panjang yang kita baca tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat meninggalkan jemaah almarhumah yang tercatat di bawahku. Amin. Mudah-mudahan almarhumahku sampai dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah kepada Rasul arti mana tuan rumah. Amin. Mudah-mudahan Pak Rasul kuasa. Amin ya Allah. Amin. Dilancarkan segala usahanya. Amin. Amin. Rasulku yo tak kerjun seruah. Yo tak taga. Hidup tak mati doa keadaan beriman. Amin. Anaknya menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada orang tua. Mengabdi bagi nusa dan bangsa. Amin. Dan kita pun dan saya samudia. Amin. Ayam sedang kiang nawasi. Sababet nama kayu sasusun nama dia. Mudah-mudahan kita nak dia nama sama ko, dia disiapkan badan kita. Amin. Itu, dia dilancarkan segala usaha itu. Amin. Mudah-mudahan kita nama sama ko, dia kata semua tantian tegak. Kita bagi kita dalam kejaminan. Yang keempat, yang kedua kepada orang tua kita, arwah-arwah nenek moyang kita. Dan mati ketik, dan mati kadang. Mati nyoba nama dapur, mati di ladang. Amin. Mudah-mudahan yo sampai dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal beliau waktu hidup diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita minta kepada Allah berasul hati mana? Segala rahmat yang diberikan pada kita dan Nabi Muhammad kamu. Segala bala jauhi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu sawan kanan dalam, itu gantungan kanan kiri. Itu sungguh guru labai macam doa. Ya Pak Ji. Anak ketiga. Dan itu kan ini penutupan ko. Apa kita lagi lain. Ada orang lama-lama sama yang paling lama. Nah. Lah Haji. Pak penutupan atau kali mana lagi sekali lagi. Sampai besok Pak Ji. Penutupan gini. Lawan. Orang kan dua, Bain. kalau dua, kalau mau dua, mau namu sedia itulah. Ah, yolah demawan lah. Kalau ya seperti kita masuk, Di gol jadi. kita salah. Kalau mau terakhir di mana maunya? Lawan. Enggak, kata kini mau dia kini dua atau bah kini. Ya wah secara orang lah masa gua sama. Itu, abang mau nom kata mau. Pagi. Kalau tak ke ya tak ke. Kalau nak mau dua, apa makan dia? Lo, macam itu. Ah, yalah mau apa es lah. Ah, Alah, itu.
Bapak terakhir Sa. Ano? Bahas setuju? Boleh, Ya, bagus. kalau Wan bersedia untuk besok penutupan ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan nggak ada Jadi besok kesempatan. masih ada pengajian Cina ini. Di Mangwan besok lagi. Di penutupan besok kemauan nggak jadi sekarang. Nah, gimana kata kau ada anak kau takut kau ada anak apa tak memang anak mana? Nah, Gini aja kalau tua Iman Ya lu nangkap gini gua. Ah ya ada. Untuk waktu lah penagap kita kawan go. kalau orang sakit tu, kalau orang ambil info, apa kata dia? Yolah yang penting kesepakatan kita bersama. Berarti besok kita di rumah Wan. Lah penutupan pengajian di rumah Wan. Nah, Ya. Ya. nah. Biar besok aja lain. Jangan lupa ya besok dia ni aja lain. Nah, Nah, Dia harap bisa dia bagus. ya besok pengajian besok aja lain beli. Tak usah di Jangan di grup lain kan lah tahu kan. Ancak Indonesia. Anak-anak Ya, ancak ya. Ya, cara. Karena lupa bagai habis lima apa lupa. Tadi saya lupa tadi. aneh. Tadi saya udah tiduran tadi. Sekolah ada maju. Dan dari bengkel kok habis lupa lo. Kalau gini kan Jangan kecapean. kalau gini Ya, kan. capek. Jadi besok kau kan, jadi besok di tim di mana kemauan lah. Yalah, itu sajalah. Memang lagi penutupan. Nah. Lawan, lah kena tepi lewat. Nah. Berdoa kita lah. Kan tapi waktu lain Ya. Memang cewek lah selasa ya. Ngaji sama pola yang mana? Paling yang besok kalau Balik timbal lagi pego ya. Kau sama li. Iya. Kalau sini nggak ada kan kita jalan kaki. Nyola dapat kipih itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dah bisa wan tak itu tu dah. Tidak wan di dalam kubuang ni bisa wan dingin dia tu wan. Ini kan pengamal masing-masing. Ah, yo. Sama jauh. Janganlah kehangian. Tapi kalau dalam kubur ya teman-teman masing-masing lah. Kalau kayak sesuai azab nanti bo. Enggak minimal dibuka lah Mak, kamarnya biar AC keluar Wan. Masa kamar mana kali. Kita tuh kuset. Kan keluar sih. Dah lah dingin. Kurang sih. Ah, berarti besok kan ini ada kipih dah. Ah, ada. Mereka boleh sinan batik, situ kan naik orang. Ah, besok dipayun untuk beli kipih. Udah deh. Kalau ada itu dah kata dah kamu jawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmin wa asrafi ala nafsi wa atubu ilaihi wa bahum salli ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa maulana wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin hamda naimin hamda yufi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jilali wajhika mu'azzim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salatan tunabiha min al-jawalin wal afwad wa taqdilana biha min jamil sayyad wa tarfauna biha indaka la darajat wa tuballighuna biha ghafsal ghayat min jamil khair fil hayati ba'dal mamat innahu samiun karimun mujib da'wat ya khadil hajat ya khadil hajat ya khadil hajat innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa kalimatan wa sallim salaman tamara Sayyidina Muhammadin allazi huwa tanhalu fil uqad wa tanfarizal bil qurab wa tuqda hawaiji wa tunaluhu bihir waib wa husnul khawatimi wa yustazgamamu bi wajhil karim wa ali wa sabi fi kulli lahmatin wa nafasin bi adadi kulli min ma'lum lak.
Allahumma firli lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ayihim wa matihim wa saydihim wa qaridihim wa taidihim innaka ta'lamu maswahum wa ma taqabalahum. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala duka wa ana ala adika wa wadika mastantu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika bi zambi fafirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta qasiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta fafiratan mindika warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabban zidni ilman warzuqni fahman rabbasrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma firli Allahumma jalni yaumal qiyamah fawqa kasir min khalqika minan nas warhini innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wasil sawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfirna wa ma salaina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilatan illa hadrati wa habibina wa safina wa qatiyanina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati ikhwanihi min anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama yamirin wal musannifi mukhlisin wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikati muqarrabin khususan sayyidina Sayyidi Aidil Abdul Qadir Jailani summa ila hadrati jamil ali kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi illa mawaribiha bariha wa jariha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masaikhana wa asatizatina ilahi arwahi khususan akmal bin rajo buki fatihum nanar ilahi arwahi khususan marna bin tamar fatihum nanar ilahi arwahi khususan manar bin badur fatihum nanar ilahi arwahi khususan Siti Rafah binti Hasan Fatikum nanar illahi arwai khususan Mustami bin Fulan Fatikum nanar illahi arwahi khususan Dunsam bin Fulan Fatikum nanar illahi arwai khususan Sayyidina Ibrahim bin Dunsa Fatikum nanar illahi arwai khususan Aminuddin bin Umar Fatikum nanar illahi arwai khususan Yakub bin Fulan Fatihum nanar illahi arwai khususan Yusboy bin Ma'jadi Fatihum nanar illahi arwai khususan Hasna binti Nudin Fatihum nanar illahi arwai khususan Johan bin Donsah Fatihum nanar illahi arwai khususan Siti Rajinab binti Fulan Fatihum nanar illahi arwai khususan Talib bin Fulan Fatihum nanar illahi arwai khususan Rusman bin Agus Fatihum nanar illahi arwai khususan Baharudin bin Tahe Fatihum nanar illahi arwai khususan Amir Saripudin bin Nazir Rajo Alam Sah Fatihum nanar illahi arwai khususan Budi Heryati binti Harun Ruslan Fatihum nanar illahi arwai khususan Khaidir bin Munam Fatihum nanar illahi arwai khususan Nurbaini binti Donsah Fatihum nanar illahi arwai khususan Edrizal bin Fulan Fatihum nanar Amin.
Fatihum nanar, fatihum nanar, fatihum nanar wali man istama'nahu hanna bisababihi wa li ajlihi. Allahumma fir lahu warhamhu wa fi wa'fu Allahumma fir laha warhamha wa fi wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa fi wa'fu anhum. Wa akrim sunulahum wa wasi' marqalahum wa silu bil ma'i wa salji wal baradi wa nakihi minal khataya kama yunaku sabul abyadu minan nasi wa bil hudaran khairan min darihi wa zaujan khairan min zauqi wa kifnatul qabri mu'azzaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa fir lana wa laha. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu wa liqwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajalna fi qulubina ilal ladzina manu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma jur rahmatal wa mifratal ahli kubur min ahli la sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lana dzunubana wa kafirana sayyitina wa tawaffana mal abrar. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad nurid zaid wa sarifi sari wa difati wa sabi wa salam. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa tabina wa bainana wa baihuma bil khairat rabbir fir warhamna wa anta khairur rahimin wa la haula quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tim lana bil iman wa tim lana bil islam wa tim lana bil husnul khatimah. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba-tiba wa arina batila batilan warzuqna tiba-tiba. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika yahudus salam fa hayya nabis salam wa khirna jata daras salam tabarak rabbana ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ta'alana bal khair wa bal barokah wa rizki ya bal siya bal salam wa syariat nabil qur'anil azim wa nabi kasih karim syawad dunya wa jabal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa sahi ajasadana wa nawir kulubana wa sabid amalana wa wasi arzakana wa ila khairi karabna wa anisab fiddaini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa tiwasiyamana wa taksirana wa tarhamna wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasluka nafsan bika mutmainnatu min kaika wa taqnau bi'ataika. Allahumma inna nasluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakratul maut wa najata minan nari wa laqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana la taj'alna minal qaumil kafirin wa najina minal qaumil zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbalna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayya lana min amrina rasahadan. Rabbana atina fid dunya Allah ya Allah ya Allah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin.
Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim wa'fu anna ya Karim wa'fu anna ya Rahim wa'fu anna ya Rahman. Allahumma bihaqqil Fatihah wa asrin Fatihah khurima Fatihah wa biratul Fatihah wa mujizat Fatihah wa safati Fatihah ya farizal ham wa ya kasibal gam ya malifad ya dabigal bala ya Allah wa ya dabigal bala ya Rahim wa ya dabigal bala ya Rahman. Aqulu qawli azza wa astaghfirullahalazim innallaha ghafurur rahim.